Dragi svi, ja sam Melisa Osmanović i voljela bih vam snimiti nekoliko videa o pozitivnom načinu razmišljanja. Za ovaj video spremila sam temu kako promijeniti svoje misli u 3 jednostavna koraka. Ova 3 koraka meni su osobno pomogla i smatram da su jednostavna, tako da bi moglo pomoći i vama. Prvi korak je najvažniji, a to je da ulovite svoje misli, odnosno da ulovite trenutke kada o nečemu loše mislite. Na primjer, ja to ne mogu napraviti, ja za to nisam sposobna. To su misli koje dolaze iznutra, iz vaših uvjerenja, ali moguće je i od vaše okoline, odnosno od vaših osoba sa kojim se družite. Drugi korak je da zamijenite te misli u pozitivne, odnosno u afirmacije. Na primjer, ja to mogu napraviti, ja sam sposobna za to, ja to želim napraviti. Te će vam afirmacije puno pomoći. Treći korak je da ponavljate pozitivne afirmacije 21 dan. Možete ih govoriti na glas ili u sebi, kako god smatrate da je za vas bolje. Zašto toliko vremena? Jednostavno zato da bi se vaš mozak priviknuo na novi način gledanja stvari oko vas. Ali i za vas da vi možete vidjeti, da možete kreirati svoje misli. Evo, nadam se da vam se svidjelo i da ćete pogledati. I zapamtite za kraj da vi upravljate svojim mislima i emocijama. Ako ne upravljate vi, oni će upravljati vama. Hvala.